سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. بچه ها ماهی قپیده آوردین در انمی لیجه بگین و انداختین کودکا باشن. ماهی ها را کلان میکنیم، ماهی ها را ما خودمون میقپیم. اکی و قپیده آوردن یا اکی دریم لیجه میقپن. دو تاش زنده بوده نماندن که بکشن. ماهی ها را نگاه کرده استودین در یک سطیل انداخته. کارای کخنیم به نهایت بسیار بود. بچه ها خچان تازه کردن ماهی ها را. همه کسا دست به دست کرده تازه کردن. کلاهای ماهی را نگرفتین. دروناش تازه خشرو کردین. نمی جای ماهی ده فیلتر دارم خیلی سفیده. یک وقت همی شناس من نمی جای یک عروس می رفت ماهی می قپید. می گفته که روغنه انمی فیلترش جزیر میکنه. باید همی درونای کلای ماهی را تازه کنین. انمی خیلی تازه کرده آوردین. حاضی باشه میدان دا بیرون کنین گفتن. برده علو کردگیان روغن بردن. حاضی مرم یاره همشه نمیخیل دماشونه قیچ کرده میگیرم. دماشونه مخیل کناتاشونه کلاهاشونه با گفتم که بچه ها مهنت کرده توزه کردین خیلی خچون میخرن. با راستی دا یک خیلش کلان بوده. برای همه کلاهاشونه پول نگرفتم. حاضی باشه که نمک کرده برده در بیرو و میکنم بیرون کردن میگیرم. با یک قسمی دیگه حاضی و قناتاشا گرفتگی نیستم. در هم بیرو ایسوشه بیرون کردن میگیرم. ایسوشه قناتاشا کتیکالاشون و میبرو میپرتم. من یگون پریپره و یگون نمود یگون چی نکردم. فقط نمک و ارد همین نمک کردم و در ارد تر کرده بیرون کردم. یک قسمی دیگهش میده بود ماهی ها. گفتن که همی بینش تقسیم کنه خیلی قاق بیرون کنین برای که ماهی چقدر قلتق میده داشته. برای همین کلانوش یک پیشکی بیرون کردم یادتشه. وقتی دیدن قلتقش چقدر بسیار گفتن که یاشم خیر روغن اندازین قاق بیرون کنین. من روغن جوش ده بیرون نمیکنم برای که یکی نیم خومه میشه. گفته همین روغن ویم که باشه میندازم میستم خیلی کمتر یا 5 منیت باره بعد میبردارم شونم. اینا ایسنشه از توزه کردستن. پول همشه بیرون کرده شیدم دوستانی عزیز. اینم خیلی یاشه مبینش تقسیم کرده قاق بیرون کردم. 2 لالیش دیگه لالیش اینم خیلی بیرون کردم. یک لالیش باشه اینم خیلی کلانش هم خیلی بیرون کردم. کمپوتم پولی بردم پدوال جا بجا میکنم. گفتم پدوالم بیز پریاد کم خیلی برده موندم. نصیب باشه پدوال ما یعنی مکنم. با همشه جا بجا میکنم. با کمپوت اصولانگی بده یک تا دوتا مونده گیو سیتا یک تا شم خیلی. گفتم یعنی من مونم تنش قپیدم خیلی خنکک خشرو. گفتم خیلی بر میشه یه استکانی همه مون بخوریم. ای همه چی داره درونش ناگ داره و سیب و آلو و همه چی داره. مرغوب یاره دوستانی عزیز روز پیشی پشتی دروازه طرف جنگل آوردیم. هرچه که بچه ها دیدیم بگهی در کار در رفته سبدنی اجا ساعتای 9 بگه بود. زنگ زدن که مرغوبیاتون در جنگل رفته سته. هم خیلی آب و بسیار فرایمونی ریختگی هیو. اکه برای آب بازی کنیشون نمیرسد چون هم خیلی رفتن میگیرن. با بگه روز میشه همین طرف مال و مرغ و همین سنامیام که همشه جو بجا کنم با خونه بدرم. بچه ها در ساعت 8 اوقات میبردارم با طرفی مال و مرغ میام. همین روبه فقط همین آینده میاده. وقتی همین همه در این خونه در یگان آواز و چی نیسته میایه بردن میگیرم. دختر من گفتم او بزا فریاد کنیم وای کنم. ای بزی چه شیر بخورن. خود دیم جده حوزی داده سیاستی لای بزن آمده استه. بزا پشتا یگان نون و پچوکا و کن میتیمو وای بزی چه شیر میخورن. نیم خیلی عزیز حوزی همشه جو بجو میکنم با میریم با اکفای کار باری خونه. ای بزی چه وابشه چردن نمیره نمی تریتوری آغلده میگردن. ایره بینید خیلی خیره هسته بلای هسته که مولی صغیره خیلیشم خیلی میویده. خیلی همی بسیار کتیش بازی کنی چی کنی ارکه میشه و
калонам шидан гира ҳар чира намехӯра. Уна уҳа кишмера ҳар ҷо алаф мехӯра. Ира кӯдако бисёр дастмӯча кардиям. Ями одама бина медава мея. Иҷа барачора беру бировардам, гуфтам я бода ҳавои тоза бихӯрам, да ҳамин майдон ширшон битум. Намехай сетка иҷаш ҳуй бидай камтар, ами берун додестам. Беру сартум ба қафои баро медаван мерам гуфта, беруда сар наметум. Ҳозир нормашона зиёд кардум, ина я ҳафтина зиёд шидан барачо. Инами шиша чакати якним шиша метум шуна. Чихеле ки гуфта будам, дӯстони азиз, агар ки шумо ҳам барачо дошта бошем, бисёриҳо хай намедонам. Шири ами гова мо ай магазин мехарем, шири магазини мисол намепазем шира бағ зогер мехаш заҳ шиканак мекунем. Чихеле кӯдак да ами шир мети шири магазини чихеле ки ами тайёр карда мети ёдам ҳамихел ҳами шира шир гармак мекунему метем шуна. Инам хел дӯстони азиз. Пишти дароза касе омада сигнал дода хова. Кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас начальник подойдет. Дарозара нимҷах кардам. Меган ки мо бояд трансмотрату набинем. Трансмотра мебиран мебинан. Ина бинен чихе гилои хушрӯ шидай. Якам гили зард буд бо рамашка, бо инаи гилои хушрӯак тарафои зинда. Мошинам дромадам ҷа трансмотра бояд бинан. Рости да хонаи шиканиста ами як овоз мешая чи меша метарси чи боша гуфта муқад сигнал додестай шаварм корда пеш дароза рафтам ки ами барои трансмотра омадаян бояд бинан чӣ кор мекунан намедонам рости. Дӯстони азиз, ина дӯстони азиз нами сетка ҳайт резада сетка оводиш мондагӣ нестаю ҳамаи ҷош ина мебинем шикофай сеткара полни ами лавлои поёнш бинем чихе шикоф. Ва пардои кухнирам полни гирифта шудан дар кор. Трезаи кухни як кухнида 5 та трезаи дута даи тарафаю дута да боло як таи дига дар иҷа. Ама хай трезо бай шидагия ки ҳавру ҳам хай чия беҳад ҷазир шидагия нагӯем ки чиркай айнами авқот мешава ҳаври авқот чия ба ҳар ҳол ами трезарам ки ҳуй монӣ ама хай арақ карда ама хай безеб мешидай. Ребинен чихе ҷазир шидагия. Пардои ра дута гирифта мошинкада мепартом то ида успед кунам ки бениҳоят корам бисёрай. Имрӯз бо як 3 та 4 та ами қолинча дорум ваҳора бояд бушум. Як калонаи дигарош майда. Иҷа ма қолинома шушта шидам инами қолинчаи майдааю бо дутаи дига як та сабзаю як та сирхи дига ва уқа калон нестан иш боша калидорай чирки бад набуданда ами як бор ами собун кардам фери рехта шудам ай канали маладаи мамади надидам гуфтам ку ба фери бушӯям чихе мешида бошад. дӯстони азиз чанд сол шид ки ами дард гуфти гапо мара азоб метиҳад чӣ қад дастам аллергия мебироя. духтари қишлоқи мисол мефорам ки ҳамаи кори агароту ҳамин чира хидм кунам мисол паласшӯира нами паласора агар ки ма ҳар сол ба чӣ мешуштум парашок мешуштум бениҳоят дастам аллергия мебиромад. ҳозирам боша ба инами фери шуштум гуфтам яке аллергия намебироя не ки ҳамихай шав шиду дастмам хай хориш да хориш зад дастом да хориш мезана парои руму миқиртакам чӣ қадар аллергия мебироя дастом даку рувому қиртакам уқа насухту хеле нахориду ҳами чӣ қаду дастам бисёри бад хорид баъд перекс рехтам якбора сӯзонам хай гуфтам хай мон бисӯзона яке сухташ мемона ки ҳами қадар бефара будам ҳамута вай ай сухтаи дастма хоум бурда. инами ҳамаша шуштум шидам и зард паласай и паласа ами тоза буд дар рӯи хона партофта будам рости дар зимистон хайма хай тах карда мондагӣ гуфтам вайна ягон бор нашуштам як бор шум намозӣ кунам хай бо да и тозагӣ хубай. кӯдако чӣ кардиян пластилин
می دستم بعد پلاسیوم خیلی سوخته است. برای زفترا کم تر کاشا کردم افزایش کاشا یگان امی میکنم کچه‌ها میخرم کودکای ما واپشه کار یگان آمودی کاشا را نمیخرن برای کودکو باشه سالاد کردم. نمیدونم دیگر کودکای ما همین چیای شیر داره واپشه نمیخرن. شیر برنج یگان وقت در چند ماه یک بار میکنم که خیاط کردگان میخرن. همین خشرو بخرن یک قاشق دو قاشق شیر برنج میخرم تمام. برای یا باشه اینقدر سالتی برای کودکو باشه سالتی کوکوروزنی کردم. یا 3 دانه ساسکارم خیلی در روز شکل ریزه کردم. با کلباسم کنه شما میشه من ساسکا کتی کردم. 1 دانه پامیدور در کورای مونه بعد کوکوروز در کورای پامیدور ریزه کرده انداختم. این کوکوروز انداختم 3-4 قاشق. بازی ساسکا جارید کردم. ساسکا جارید شد بعد میندازم. کم ترک با مایونز نمک تمام. کودکم خیلی سالاد کرده دادم که نمیخرن هر چی را ما کاشا خوردیم یادم خیلی سالاد تیار کردم. خیلی مایونز میندازم به نهایت سالاد با مزه خشرو می اومده. کودکا خشرو خوردن. دوستان عزیز رحمت برای دستگیریتون، رحمت برای سخنهای نیکتون از همه شما میندار هستیم. کسانی که در کانال ما ابونه نیستند ابونه شوین ما را دستگیری کنین. انشالله که ویدیوی خوب و پیشه تا ویدیوی آینده. خداوند نگهبان.